lapha kwelakithi kamaphumulo mhlambe nginibingelele bafethu le ndaba le sizoyixoxa usuku nosuku njoba siyiqala namhlanje ngizowubeka upart 1 ngidile nomuntu engidila naye namhlanje already ngiyazi ukuthi bayatatazela nabo abaphathi ba ngiqala ngokuqala kusasa ngo6 ngiza ngowesibili phambi kusasa ngiza ngowesithathu 1 by 1 eyokungibulala ngeke bazibayenze lonto labafana sebehlulekile mhlawumbe sebebamba imihlangano emithathu bezama ukusinquma ngeke kwenzeke asiqalelana mina ngumuntu ojwayele ungayisabi izinto mangiyikhuluma ngoba engisuke engabe ngakho kodwa ngenkani ngiyikhuluma izinto zongikhuluma iqiniso ngiphethe proof njoba ngizoe ngiphethe proof nje yenze ngisho sebeyisenda le video beyidlulisa angikwazi kubala ngo TikTok futhi angeke ngiyenze lona akuzona into zami nalokho kuyangiphoqa nje ukuthi angikukhuluma kunensizwa la ebengazi ukuthi asizwene nayo yangakithi bengazi ukuthi asizwene kodwa kuyabukakala futhi ke ngengini mina ngiyabonga ukuthi umuntu mengakufuna azangakudlisa ushevu usheshe ubone ngakakudlisa ushevu insizwa ngakithi mina esengiphilile nayo kakhulu kodwa ekuhambe kwahamba ngabona ukuthi inyoka ingeyona ke inyoka yodwa ziningi inyoka kodwa ke ngizolo ngiyidoza ngemsila nga1 abese ngiveza nje wonke ama proof mebethanda sebengenza bonke abakuthandayo I don't care manje angithanda ukukhuluma lezi zinto but ngiyikhuluma ngoba sengihlukumezeke ngokwanele ngithule ngoba ngithi ngenzela ukuthi akube nepeace labafowethu abanye babe nesinkwa laba nesinkwa khona mina ngisho ngayithatha uyise kuprincipal wami le video kusasa yazi angixoshela ukuthi bengitshela iqiniso mina ngeke nje ngayithatha uyivuse kusasa uyise kuprincipal kodwa mina ngiyazi ukuthi ama fact enginawo uma ngiqala namhlanje ngiwakhulumisa khona bazoguqa ngamadolo hayo yedwa baningi into enginesho ngayo futhi 1 by 1 ending nama proof ke mina by the way angiqagela yenzela unisho ningibulala abafana bakithi nazo ningibulala into ekhona la kunensizwa ngakithi lapha ya kamaphumulo lensizwa sazane nayo ngo 21 siqala nje ukwazana I think it was 2019 2018 siqala ukwazana nalensizwa bengazi ke kodwa ukuthi injena benganje uthi umfana yize bengiyibona ezinye zezinto ezenza but bengamazi mina ukuthi umfana nje mhlambe lensizwe yakagumeda engiqale ngayo nje ngqo phela mina ngizoqonda umuntu ngqo angizili ukuzona ukuzoshona le ndale umuntu oqale ngilenkinga naye lo baba ethi uPapa ngumfundisi kade mbona epost uthi wafampana angazi ucathi ngini ngempela uPapa ubhorekile uPapa wabethu lo wathi oni restaurant lelaphi Italian restaurant lelaphi eqamba manga yabo le Italian restaurant lelaphi eBhalito wathi ngoba iBhalito Papa wathi yakhe wadli imali zabantu nabayabantu babhayiza nabemhlabeni okay asiqale la uPapa unenkinga ke uPapa ngiyamazi mina ukuthi uyangizonda futhi anginankinga nokuthi angizonde phela vela ngiphakelwa kuba ngiyena wakubo ngiyamazi ukuthi uyangizonda akangifuni uright unalo lonke ilungelo lokwenza lokho engangifuni nje akangifuni nensizwe engiphila nayo engakazi menze lutho futhi yakangcobo angizile kuzokhulumela yona ngakho ngithe angifuni ukufaka amagama abantu but sengenzela nje ukuthi ndiqonde ukuthi lensizwa yaka kumede ayimgcwali lo mjito engiphila naye kuthi okay wangcobo but akaza yenze lutho kodwa phela uyamzonda na umuntu moncenga isinkwa Samuel akuthi uzondwa khona kodwa ke kulungileke lensizwa abangayazi ngizobanika ibackground ngayo
ngoba bukhona ongimbone nje ethi akamazi lo mfundisi. Lo mfundisi enye insizwa nje eke ya kwathi ikhipha amabhodlela ngala emthandeni yayise umthandazi ngalezo khathi kudala nje. Yayise umthandazi ikhipha amabhodlela yabona amabhodlela abathandazi abafika bephethe amabhodlela abantu bazokhipha amabhodlela. Yamba yasindisa yathi idlozi alisekho. Ithe isindisiwe lensizwa kwahamba isikhathi anga noma ngicathi kwaphela lezi imali abasoke bezidla phela kanti mebese laba abantu basontela ibusiness yabo ngeke ngize ngikhulume into eziningi cathi kwaphela imali la ibi khonza khona ngoba phela abazalwane bahamba bayijump into lo muntu ofonayo umuntu omkhulu kakhulu mana ngeke bamba kanjalo ngiyabuya ngi-live ngixolela bafethu yazi angibuye ngireceive okay ngiyaxolisa le call engenile bengeke ngambambi lo muntu i-background lensizwa ke ifike yakhola khipha amabhodlela baskemeka lapho yadlula yasindiswa baskemeka lapho phephisana ingane zakwethu ngicathi nani thatha nje ngomuso ukuthi niyakholwa ningazi ukuthi nidlala abantu yabuya yayisayo kade isayo lizolo lokho ibisonto ebandleni ekuthiwa yini bafethu unebandla elivulile kuthiwa gateway of grace ithema isilivula leli bandla le gateway of grace ikhonza kulo yakhonza until letsizwa le ayizayoni ke by the way yakunikelwa ke zayoni yazi imali ayikho ezayoni so manganikelwe iyuni slow connection kubani manje okay manganikelwe iyoni kwacaca ke manje ukuthi iyashuba lento nje akusanikela bahamba bayeSwazini ibandla ke ngizonitshela ulaqedwa yini babuye eSwazini laphela ibandla baya nje eSwazini bephuma itrip eyodwa bethi bayothandaza abazalwana ababesonto gateway of grace bayazi ukuthi iloko bagcina lelo la ngokukhonza babekhonzela lapha eprimary eprimary yaselokhuzaneni lapha phezulu lapha ngalelo la ngenkonza nganoma ngisizwakalana ngizonitshela kodwa isizathu sokuphela kwalelo sonto agcina ukukhonza kulona njobe sebuye esezothi usonta kwenye into usebhizineni into ekuthiwa imayini nje naye iskemanyana naso senziwa elinye itende kodwa siyaya ke kulona lensizwa ke yagumede lensizwa yagumede isikwenze kuningi okunye kwakho kuyizinto ezisensitive inemhlangano lensizwe ihlalile la bekuhlelwa khona ukuthi abanye bethu uPapa babulawa ingakho ngithi mina akungithusi mina ukuthi lensizwa ayisifuni ike yayingxenye yomunye umhlangano la bekufaka khona sibulawe khona kwaukuthi izinto azambanga ngendlela ebecabanga ngayo namanje njengoba bengisabiza ukuthi bazongibulala ezepost ukuthi wafa mfana namanje khona obhuti esebebafonelile babuya labo bhuti kimi bangifonela manje problem welento yokungisabisa mina ngeke isebenze and mina ngeke ngize ngixolise kusasa na forever ngiprepared ngamaningi ngibulala menithanda Papa G nabangani bakho ngangibulala menithanda I don't care kunale tuck shop abayivula lapha ekuthiwa mushroom mhlambe before sifike kuyona ngifuna ukunilandela ibackground ukuthi sibangani nale ndoda ngoba ngifuna nazi ukuthi indaba ihambe ifike phi mina ngifuna unibekela nje ibackground isuke eqaleni ihamba uPapa G ufike wathi manager ama artist before ama artist abeya manager futhi ayazi ukuthi senginqena ukwabiza ngamagama ngoba amanyabo asedumile sengaze kube engathi sengaze kube ngathi usudonsa abanye abantu bafaka kule ndaba but nabo waye ba scam bona lawo ma artist uthe ma scam lawo ma artist amanye wakama scand and ayazi lawo ma artist engikhuluma ngawo ngoba lento mayifika kona azokhumbula ngikhumbula kahle senza ama activation empucuzeko waye manager ama artist abanye obaba bahloniphekile nginixoxela isimanga obaba bahloniphekile ayethi uyaba manager
scam edla imali zabo bathula nayo ke lokho bafethu niyongixolela kunenkinga eziningi. Okay, lensizwa ngafikile stokfela sase mushroom abasivule lapha and ngizoze ngisho ukuthi sivulwe kanjani ngoba ngifuna nazo ukuthi la angizoqama amaka mina ngizokutshela ngento engani mengithi hambe police station ukuthi uzofica 1 2 3 uhambe endaweni ukuthi ukhulume nephoyisa ukuthi uzofica 1 2 3 wonke lawo mafayela nizowathola njoba ngena le khona abanye babantu abazongitshela ezinye izinto nabo abafunayo ukuthi zivele ngoba sidila nomgulukudu la we-scam esambe singena kubantu sikhuluma ngabantu abese sikhohle ukuthi si-scam sesi-scam abantu kangakanani ekugcineni sifika kanjani la sikhona. Okay, kule information engenayo kulungile ngizoyiholda ngiregister la ngiyithole yonke ngiphinde futhi ukutshela ngoba kutshela mhlambe kusasa ngiyabuya ngo6 ngiqhubeke nansi indaba. Ibandla leGate of Grace lele ngifuna ukukhuluma ngalo elokuqala kuyilona elinye lamabandla elahamba layo scam abantu ngenhlanhla kanti izolisa eSwazini inkalakatha ihlangane nabantu abayiscam abazalwane baseGate of Grace ngisho wabuza oyedwa waziyo omaziyo khonza kulela bantu mawungabazi ngizokulethela abanye babo mina ngizokulethela abanye babo labo bazalwane uma ukuthi awubazi noma ngizokutshela ukuthi ubani nobani ababesonda khona awuwathi eqala ibandla wabeba umfundisi kulungile asikwelaka ngithi leqalo yena esawumfundisi ke baze bamgwaze ezinqeni njoba kuphela ibandla wagwazwa phambi kwabazalwane washaya phambi kwabazalwane wabuya ibandla waliyeka